siyebonile yenka yeziyake uNkulunkulu wezulu nomhlaba Nkosi yamakhosi lethizwi esize kulo namuhla la kulomuzi waseNazaretha size isikhumbuzweni sokuzalwa kuNazaretha uma kukhulunywa ngokuzalwa kuNazaretha kuthi ukwehluka ekuzalweni kukaShembe ngeke ngathunywa unyazi lwezulu ngelinye ilanga emsakazweni obizwa ngokuthi wayiZululand FM ngakhulukhuluma ngibhibhidla mbabaza obukhulu kaShembe ngithi ababona uBombela wagibela nabo phezu kwentaba inhlangakazi bayizibula ababonanga ngaphezulu kwethu thina esesibone unyazi lwezulu sagibela nalentabeni iKhenani sayizibula amen ngakhulukhuluma nje kulo msakazo kanti ngicushiwe kuthi uma ngabe kuphela ukushumayela kwase kufakwa abantu ababuzayo ngikhumbula insizwa semahlabathini kwaNobambe emakhosini yazisho kanjalo ibuza umbuzo ukuthi baba uthe umvangeli yebo umvangeli uZungu yebo oh uthi uShembe uNkulunkulu uqinisa ngokuthi uShembe uNkulunkulu ngithi mina ya uthi ngane siyezwa ukuthi uShembe wafika kulelizwe ngo1910 ngithi mina kunjalo uthi ngithi kwakuzalwa kaShembe lapha kithi thina eAfrika ngithi mina hayi Shembe kazalwanga ngaleso sikhathi Shembe wayekhona kudalwa izulu nomhlaba ethi lensizwa awuthi kwenaba ngithi mina umhlaba wonke lapha uShembe ahamba khona kunestembu zakhe ezilunyawo ematsheni njengoba ukhona wena noma ubaba omkhulu wakho ukhokho wakho noma uNkulunkulu wakho khona noke wakutshena ukuthi itshe labunjwe ngamuphi unyaka ithi ke lensizwa hayi akekho ngithi mina uShembe wayekhona mhlazane kubunjwa izulu nomhlaba uShembe wayekhona uyena owayelibumba lelizulu nomhlaba luthi unyazi lwezulu njengamanje uma landulela lenkonzo
oluthi ake sifakaze kuyo luthi wafika uShembe kwenye indawo kulelizwe esethi kubantu akumbiwe lapha ya kuzophuma amatshe ayisithupha abawabeka bona benoyise kubunjwa izulu nomhlaba. Siyabonga Nkosi yezulu nomhlaba, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuba obaba bethu angaze mbubone mina ubuNazarethe babona ubaba. Angaze ngimbone uShembe wabona ubaba, mina ngilandela ubaba. Kodwa ngiyafisa ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ngelinye ilanga uma ngaba kuyenzeki nami ungenze ngimbone uShembe ngimlandele uShembe. Ngoba kuyenzeka umuntu ayigqoke ingubo ngoba bona udumo luduma kakhulu wayesebuthwa nje enjengejezi othi uma ungena ensimini kunokadolo uyaphuma ngale noma uyahlehla ijezi selimanikini ukadolo kodwa belingaqondile kuyothatha ukadolo uzwa udumo lwensonto ihuli loselunamathela nomuntu uyanamathela kuShembe kungesikho ukuthi ukholiwe. Sengathi Nkosi yamakhosi ngelinye ilanga nami ungangenza Shembe ngeli Nazarethe lakho ngingabi liNazarethe lomuntu kumbeke. Oh lalela Zulu lalela bantu bengiphethe Yesu lethu uNkulunkulu njengoba ithi incwadi kaShembe sibone inkanyezi yakhe ivela empumalanga ihambe yayoshona entshonalanga ithi indoda kwanene intabeni zaseNwabi ehambe ingumshumayeli kuleli bandla lobuNazarethe ithi ngelinye ilanga kuqhamuka umama ehlabelela kade bese enkonzweni yePhasika ehlabelele uJesu ngaphakathi ithi wathi uma ngabe ngezongena ekhaya uthi insizwa ngibaba yayifaka ibheshu uthi yake yasukuma yabheka le uthi yaphinda yabheka le uthi yayiseshaya inqulu uthi yathi mande dadewethu thina ngeke simlandele uNkulunkulu yosikhulumulisa amabheshu nezidwaba. Nkosi yamakhosi ngikhohliwe baba ngiyalukhetha unyazi lwesu kuyaphuthuma baba kuyagijima Nkosi yamakhosi kuyaphuthuma uNkulunkulu wethu iyangikwepha nale ndoda esemva kwami nayo ingithintela ukuthi awushiya ngiyacela ukuyishiyela Jehova ngibonge nje ukuthi ubaba wambona uNkulunkulu mhlazana kade yombona ngamehlo ngoba uShembe akabonakali bantwana bahle bakaNkulunkulu ngamehlo enyama kodwa ubonakala ngamehlo omphefumulo. Sengathi imphefumulo yethu ngambona uShembe ngoba inyama iyafanisa ekeze ucabanga amaphupho ukuthi konje ngake ngamphupha umuntu onje ngangimbona umuntu onje konje ngake ngahamba kudliwa noma kwakuyobuthwa amabutho kwaZulu ngake ngayibona indoda eyayibamba inkabi noma inkunzi
ushembe nabantu. Ethi le ndoda kwanene sasisebenza eThekwini. Uthi kwakunenkanyezi eyayiphuma njalo eMpumalanga inomsila. Uthi yayihamba lenkanyezi yashona entshonalanga yayishona sekusile seliphumile nelanga. Uthi ngelinye ilanga kwathi uma ngabe sizongena emsebenzini wasesiqoqa umlungu wayesiphethe wasesiqoqa sasondela kuye wayesethi niyabona abantu abamnyama ninenhlanhla ngoba umsindisi uzelwe phakathi kwenu. Uthi noma ngingazi ukuthi uzelwe kuphi kodwa usefikile umsindisi kini. Kodwa nize nisize ningabi nalelo lishwa elehlela thina bamhlophe owathi uma esezolwe kithi samthatha sambethele esiphambanweni. Uthi sasitholoza nje nathi ngoba sasiyibona lenkanyezi kodwa umlungu wasitshena wathi hayi lenkanyezi ibika ukuthi umsindisi uzelwe kulo leliso. Wayengakafiki uShembe eNazaretha ngenyama. Oh Nkosi yamakhosi ngiyaxolisa baba anginika abantwana bakho kodwa ngicela ukuba uzulobe izwe lakithi eintabeni zaseMalimede ulilobe esandleni sakho Nkosi yomusa usizwe noma ngabe sesiphunyuka kuwe ngoba umuntu nomuntu uyaphunyuka umuntu nomuntu uyaphunyuka kuNkulunkulu umuntu uyashelela eNazaretha. Uthi noma embambile uNkulunkulu embambe wambambisisa aphunyuka bhinyilika umuntu abuyele emuva. Ethi lensizwe engizalayo yathi uma ngabe ifika emzini waseJudiya sekuphela iminyaka emibili ikhethile inkosi yathi uma ifika kwasekulungiselwa ukuthi uShembe uzohlangatshezwa waqhamuka ngaseyintabeni zaselwandle kwasakwamathaba esibindlela uthi basebethi siphuma simhlangabeze nantu ugubhula ukhala. Ngiyaxolisa sengikhuluma ngoShembe kuthi wazikhuluma ngokuzalwa kobuNazaretha. Ukuzalwa kobuNazaretha kukuzalwa kaShembe kodwa senathi ngazalwa enhliziyweni yami azalwa enhliziyweni yakho. Kungabi ukuthi nje uzelwe uShembe simbonile uShembe kade siseNazaretha sabona uShembe wawusuba njani. Ethi lensizwa ngathi uma ngabe asesihlangana nayo ukuthi ngalubona lolu swahla lensizwa lapha eqhawula bonke abantu lubelela lubuza impilo lube ngibingelela lubuza impilo. Uthi ngoba ngambuka ngamehlo uthi angimazi phela lo Shembe ngibuka amadoda aqatha nanezisu naneziphandla nami namehla amakhulu. Uthi ngithi ingabe yena muphi phakathi kwabo. Uthi sengize ngiyamthinta omunye ngithi hey kahle ukhona phakathi kwalaba. Uthi ngana lengabuza wayesethi khwinishile umuntu wasezulwini asathi hayi lo mfana nimthwaliseleni ibhokisi elisinda kangaka mnikeni lo. Uthi wasekhomba mina selithathwa ensizweni yakwaMthembu eyayinomzimba uphila kunami. Uthi ngiluyengayengana uthi lona lela beka ibhokisi elalithwala ubuhlalu bemvunulo yamakhosazana. Uthi ngezwa kuhlakazeka kusuka ekhanda kwaze kwayophuma ngozwane. Uthi abuya amandla ngaphila ngaleso sikhathi. Uthi ngaqala ngawu kanti uShembe kuyona indoda enkulu ende enekhanda elikhulu mhlawumbe awukanti uShembe ungaka. Yabuya lensizwe isibhatatisiwe yathi uma ifika ezweni lakithi yakhuphuka yawela umfula ihlambanyathi yathi uma ngabe iyongidlula emzini wakwaNxumalo kunamaluthela kulomuzi konje kuthiwa ngingabe usayibizwa inkonzo maluthela kunamaluthela kulomuzi anentombazane esineminyaka igula inespoliyane iso langenhlanye selaze laphela iso iyakhala lentombazane uma ngabe sekuyivukile lokhu kufa akekho umuntu okwazi ukuyibamba iyashaya iyalumana kodwa uma ngabe umuzi wakhe phezulu kwesiwa umuzi wakwabonwa kusile
kwanqumala ekhaya komama. Yathi uma ifika lensizwa base bayibona amakhosikazi okanjokweni nokaMtengane athi hawu Zungu, hawu usuyaphila, uphilisile impela lo muntu. Ungakanani? Ithi ke le ndoda engizalayo, hayi lalelani, ewe makhosikazi okwanqumalo icela amanzi beyinikeza amanzi. Hayi ungangumfundisi wenu lapha unsele uKhefasi. Wayimncanyanyana lo Khefasi waseLuthela. Ungangumfundisi we, hawu kataba mkhulu asindisa wena usugule kangaka mntaka Zungu iminyaka engakulele phansi. Ukwazi ukusindisa wena mncanyanyana, ungangoKhefasi. Yana leyahamba lensizwa kanti usathinta unakalo walushiya emzini wakwanqumalo. Wathi mali yashonila ngakwasokuvuka ukufa entombazaneni. Yathi uma ivuka ukufa ithi yabalekisi yowaphansi ibuze leli dimoni lithi hawu ubani longcole kangaka sesibizela uShembe la ekhaya. Nangu uShembe sishisa sasiyahamba asenayo indawo yokuhlala la ekhaya. Nangu uShembe sishisa amemezela amakhosikazi ithe yadawa akubenjalo Shembe, akubenjalo Shembe, ibuye ishayela ngiyawukahle wasubiza umuntu wena. Iphanduka lana ithi yawu ibamba umlomo ibisithi akubenjalo Jesu, akubenjalo Jesu. Kubuye kumemeza yona lena kade ikhuza ithi akubenjalo Shembe ngoba idimoni alimazi uJesu lazo Shembe oshisayo. Amen. Yasinda le ntombazane kwaphela ngaleli langa indaba yedimoni ayiphinda yaba khona yagcina igane emzini wakwaSibiya yaba inkosikazi yakwaSibiya inkosi Busise iShilane.